Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Jingbatai. For admissions, contact 9688999811 8012553412 73730 Bunangi ki Riomadan, ngimju kampele jimut shapangi an ki kanun jongkari, badena kani kadaw haba ki patba ki yakun yaki mukoduma, haki yen kashari ki habbanwat, daki muktiar ki balangam jeliu, shapangi an ki balai paujat, banya saj banya thau, hapo ki yen kashari. Minta ka Kynta ka Batisi TV kan wan ra shapi ki patba nong shong shnong jong ka jela, ban tip shapang ka Jingbatai ka Bniah, halor ka Code of Civil Procedure, bar ki eki kendon ki badan hapo kani ka an. Mentah kenika CPC, the tenets of the CPC kilalong applicable for state of Meghalaya, Pentrikam. Umar mensyam kadebit ang spirit. Deki mukod duma ki simpo deki snem. Umar bangin Pentrikam yaki kindon bakal jong CPC. Kamut the letters of the CPC. The hadin kenika hadin yang new 1999. Hadin ke snem 1999. Keladon kata kajing penkelang. Tekidon kini ki rio side an, let's say ki rio madan ki lay people. Kila ban pulai ya ka kendon ng CPC. Kani kapor ng code ya kata kani order 17 rule 1 jang CPC. Kababatay sepang kini ki hearing kababatay sepang ki adjournments ki jing panpor. Dia hakai katkum kini ka kendon ka orang ba la ban adjourn kamut la ban aipor la dan panpor. Ndre ka jing panpor ka domlong palat ya kalaisi during the hearing of the suit. The hearing of the suit kam damod ya tangi por by hearing ya ka main suit, final hearing. Ndre throughout the length of the suit kamut nadu pastang nadu bakut. The nadu pastang nadu bakut ki ang hearing of the suit. The during the lifetime of that suit, kaditang lai sin lawan panpor, melawan panpor palat kata. Dia kani ki riu sai anhi wasap ini ka iyo kila kitip hai kani, buat kinong besar ki sutu hai kani, but order 17 rule 1 ka orang ba phim lawan panpor palat ya lai sin. Dia nata kada ba lada pentrikam lani lada Bniah ya mukat rumah. Katkum ki kendon jong CPC tiak patiak de kamnum dei ba simpor palat ya ndrubna kan ka ngomong ba kam kade ba baklan kam de ta namar ni file case ni semjenge ba namar ba simpor di kisnem but tentang ki litigants namur ki no case ki keno be ki plidar ki ba islam ya kakam kelang begini bon ka kamai ka kaji de ndai la segala abandon ka de siang tan de ka kamlang kumta ki plidar ki kwa hi ban pendap kloi ki kam ki jam but ndai ka de system ka system ka bolong ka ba nga pakhat la habdan ta ka jingkala ba shim ka no ga suit ne ka case kadi ban iki criminal cases le ka kadi ban shim day to day don lagi kiba na puli bahai ke section 309 kiba orang ba there must be day to day trial sisin ba frame charge tadi banyak sasat ndai harni apa Meghalaya ki por system taman frame charge then na meta bakla trikam ke CRPC in letters and spirit ta kamot kala dei bandon lana ke session cases ki mada cases mada ki case ki baya kata ka jumbisha la dong kala dei bandong day to day trial day to day sisa. Dari pangadan mah kabor ni ka nono ka suki. Nasi nganjin lah pencari kami kali. Apa sedang nono ka criminal case kali banong day to day. Nama bitang lah penslam. Wat ki kisaki kisataru ki kret no. Kaya kabaja tang menin macisi kali mentala kala. Dia lara kesimpul lagi bon slam ni ki kret no ki witnesses.
di ka section 309 to CFC ka batai kata bandai bandon ki system ki jingisa kini ki jingbu tarik shibna te ka apna kalau ke babakla rade banlong by day to day trial session case ne rape case ne pokso case ne haba devan bisa te bisa bi bud एक civil cases su the Islam pala ki civil cases kawan taka jing sosa delivery namar ba taka jing keren ba justice delayed is justice denied ka dei ka jing shisha dal aslam chwa pala dal yo pakna yu so kamentan kalong thek kumba ong ba the operation is successful but the patient dies job dala mentai show tiga long ta ong yang suicide the operation is successful but the patient dies